Ko te rohe o Kaiapoi tētahi e raru tonu nei ngā ru I o tautahi. E hiake nei ngā whānau kua wehe ke kei te wehe tonu rānei I taua rohe, no te mea kei roto rātau I te rohe whero. E whai ake nei te pūrongo a Rāpaira tāwhai. Tōna āhua nei he pai noiho. Engari he kokona whare e kitea, he kokona nākau e kore e kitea. I think the house itself is structurally okay. It's what it's sitting on, which is the land with the liquefaction. And of course we keep getting aftershocks. Ko tahi te wiki e toi ana ki a nāreta niho me tōna whānau kia wehe I tō rātau kāina. Nō reira koinei tāna mahi ei e nei rani e haere ake nei. That's just part of my office and a bed out of one of my son's bedrooms. Yeah, so I've got a lot more to do, but yeah, start that tomorrow. I konei a te karere I te wā tuatahi I rua I te whenua, ara I te mā harahara te whānau ki te noho tonu ki tō rātau whare, aha koa I kia I te kaiaro take, he pai tonu. Trying to deal with it the best we can, and just I don't know what's happening. I nāia nei kua whero kē te whare, kua utuhia rātau e te kāwanatana kia hunuku ki wā hike atu. Nō reira kua whai whare rātau ki tētahi tāone hāwhihaora te tawhiti mai I konei. Ko tāna kaore rawa ia mo te hoko anō I tētahi whare paparua pēnei. Yeah, we decided to move west, as far west as we possibly can, to still be in civilization. So yeah, we're moving out to Rolleston, firmer ground, yeah, and also far away from the sea. He wai maria a ia ko ana mahika mahia ki te kāina, engari ko ana tamariki tokorua kei te āwanawana ki te nuku ki wā hike. My eldest, Tākina, he's a bit nervous at the moment because he's made quite a lot of friends in Kaiapoi, Tuahiwi and Rangiora. So he's a bit nervous about making new friends because he starts a new school at the end of the month. Engari ko tāna he pai ake ki te noho ki tētahi wāhi haumaru. Rāpaira tāwhai te karere.